Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Ora Kofi Portuphy me nim se di no ma boni ye di a oye NDC ni penim pa papa ya ni mfoni eda screen ni so na ne ho ensem etwegu ewo internet ne so ni na ne se ase papa ne ho emfa no kakra na nire etrese Ora Kofi edi eye His Excellency na Addo danko Akufo-Addo bone ena fenso eye omanpani dada Akufo nso wedi nkrofo we bone ntino esese oba out na titiri pa obepa eye His Excellency na Addo danko Akufo-Addo chewo enye sade a enye na okwane ene nsema etrende ewo internet ne so ene na eno ena keyboard a communicate de ma NPP amayokuo no etrese eye His Excellency na Addo danko Akufo-Addo enye ni pehu bi a obeka na sem akofree saa ye kaya abranti bi ebetwa entroto eye His Excellency na Addo danko Akufo-Addo no ne so se wakodwonso egu nkremofo dan ayenye no kare abranti wu ya nba hofro nso betwa entro ene nso saa enti His Excellency na Addo danko Akufo-Addo boni ni trim enti wa wo bai wadwen se obetwa entro ato no so ewa abra onye no wana ho befa na se wa broni ne de nam kwan so aye ba de beto no nya sem keto akra na start kra to no na won ba out na dof make center ne tin sama keyboards e de etuja ade on be yewo na me ade amahu na makan matna se ma yese al efi se Allotey ko babo de be confess yese ni party no free mu as a whole NDC nyaye nanso no bi omuye wo mu ne agudi sem bia ewo party wadwene ho ahu se M1 so twe ho fi sa agudi sem because da na no me hante no na omo didro edibona no ondo ka kire no na asofo bi ni sebi adwinsifo bi so aka kire na yire ni se papa na dibone na bone na wadi no wadi de tia na Addo danko Akufo-Addo enti before say obetima ye nipa enya se enya enti abusuafo ye na ate ensema keyboard ede atija keyboard ni de na ya me ntwa me mfi ho ma ye se al efi se Allotey ko babo nti be confess ye se ni party no free mu as a whole NDC no nyaye nanso no ma bi omuye wo mu ne agudi sem bia ewo party no mu wadwene ho ahu se M1 to so twe ho fi sa agudi sem because oda na no ma hante no na omo dintro edibone agunkrofo a omo ye innocent omo age nkrofo akra a omo enya bone bia enti on twen ma yare mmone ma na dem papa ni nyansa o osi on twen e ma yare mmono ama ne nkoda dem ansa na babonten be ka se ade weni ma enti medie mbabentem no no adi mirika babontentem no be ka kire Ghana fu nyina se me boni sei ni e plan ye se ye be ye de tia o mpani kufuo na ye nso de tia no ama nanimu amenyam na dwuma di obedi ye nyina nanimu amenyam na meda ever since mpani kufuo kudwa so no meda mena mekra Allotey ehunto no enti Ghana fo mpanifuo emwa no na menko pa na chewo se de be ya metimi ade me ho na yare ammo me ansa na na obeka opis FM kwa me sefa kan mu so mu na ja omu na edi ani mu ana mpa okoi no kopa chewo ana Allotey se me sink wan kopa chewo ka ba this time ko no so de ato ayi no Portuphy no ka the same thing na ato Allotey ko Mr. Kofi Portuphy we ya no ho nipa bia me se untimi hu bone pa na Addo dia ye no oni sa akwa bi ombo edin bi ya owusu ota hye chet se sabi ye ni no nkramufo bi tem bia wa santini pa a ota ba sa SYZ TV ho na onu sei le tambe so sa wo hene ohene bua mouse hwan no wo de me se mumma time
obi bie ni hɔ a obefa na tototo se na owura Portuphy ayire atinya bobontin be kase na se wo ye NDC ni a wo die Kofi Addo for no reason wo gu nanim ase for no reason na gusu ye nso a ya hweye na bone ensuma ye ahweye ye wankasa ho bone nemu emfa nko afoforo so because nipa ye na masase we so no ahonhom ateteti nipa mu no enye bia na wonimu intimate na social media so na enye ho se me de bibia intime me oboa na du obi atem yo toto panako na won share difo ntia na be share difo obe ka one day afu bo hu se wo wasan hu se no wayi mfumso sa tam no na kaji sa bre no me mafutu amema NDC ababu bia asisi no kasa se momfa Kofi Portuphy ayi a won na wora husemi na momfa tum hofo na sa Kofi Addo kukunku ni pasa de moka no se de Portuphy no mbetena ase kato no so gu ni hu fin se no kure se wokunkum nipa ana wokunkum nipa no de ba pa o de ba gi power enka ne ka we ya base no enka menu mienu ibusa wo ka menu mienu aye wo ho sisi e enka saade ya nya papa yi ene amane wo namu no ka Kofi Addo na ka beto no ba esanse onye sa abone no na nipa papa so gu nanim ase nim wona koma mu se papa ne nyamfo so watimi afa ya tenant we begu menu man hwe ya sa internet we begu menu as am so me data wifi no na ho foki Kofi bona emuda ho wotimi nkaka ma de ka internet ne ya ye fokop so what the measure as okay this way abunu na wo NDC mu a emenyo adwe se because of Mahamanti o ye bibie betimeti ndi power asase we so because o pese Mahama by power eba power munyai na papa we example na wa set wo Ghana no se nipa nhwe ni yi a edi enti na betimi afo bi na ko na ono na esi akan na onye ma yese if we say Allotey babontin be confess yes ni party no free mu as a whole NDC no onyaye nanso no ma bi omuye wo mu na awidisem bi a ewo party no mu wadwene ho ahu se M1 to so twen ho fi say awidisem because oda na no ma hante no na omo dintro edibone agunkrofo a omo ye innocent omo agye nkrofo akra a omo enye bone bia enti on twen ma yare mmone ma na dem papa ni nyansa o si on twen e ma yare mmono ama ne nkoda dem ansa na babontin be ka se ade weni ma enti me de mbaba ntem no no adi mirika babontin tem no be ka